aharisha munana n'ecweka zihangwe minisitiri w'ebyesente Matiya Kasaija yatandika okushoma budget ya trillion 5.2 konka abatura ba burijo kurwo mu rurembo rwa Mbarara bahereza enteekateeka zaabo ahari ebyo ebyahinguzibwa omu budget egi. The size of the economy is estimated at 184.3 trillion compared to shillings 162.9 trillion last year. Ndeba ngu budget egi ya implementing budget ninga twagiteka byo mu gukora neje kuyamba umuntu waburijo namunonga hine imyanya y'inaburamu iyo mugashoma nonga ko mwanya bwo guteka ho food security ninga ibyo kuriya tukaterwa he cyanda muri sinjure biro byawireho kandi wareba mu government yateka ho sente zebitongore byayo nka UPDF police na prison kora safamezo bakareka ngo byo kuriya byabaho ntiza kuyamba mungu muntu wawutosha mbwene hateje budget negira ngo nenda kureba aha buhingi obwo murembe umuntu ahinje ayihemu akasente icyo nico batekaho amani umurama gwayo umurama gundo gubateka hamani ebyamakorro narishe cyo kwita industries nikikoreka ngo budget eyateka hamani ahamakorro kugira ngo buri cyanga cyona nkija kubanci teka amani umucyo kwita industry kandi birukwicana na industry mwena mbamanya mwijuka yagira ngo kuza kutunga ibyo kuriya bikumara government ishemeye kuteka munonga mani omuri irrigation scheme hamwe no kureba ngo ibyo buhangwa byakumwa. Government yongere kuteka hona na irrigation schemes ninga kuteka hamizi go kwitera ibihingwa kugira ngo n'umucanda n'umujura abantu bagumene bahinga kandi n'ababiri kibiya abo kuba no reba ngo ni ya 52 trillion kongo bwe ya 52 trillion 28 trillion niza kushashura amabanje 17 point something trillion niza kubaniza muri recurrent expenditure umishara umugure boti zaba president umugure ngito zaba president umukubaraguriza heru aba government umugura amajuta gabakama umukupangisa za roji hati hari urugudo gonka niza kurya condom z'abakozi abarakora urugudo ogwaruzira port bill niza miliyoni rukaka. Muhumza yagira ngo government yabeshemereye kuteka mani mingi omubinte birukwata ha muntu wa burijo nkamarwariro hamwe n'amashomero kitari cyo kuhereza abantu sente ebinte bikuru ebitushemere ebiri kutwatonga abanyarwanda government nebimanyi ngiye kabene tamani kuko kwata sente kazite ko muntu yaza kuguza roni hato muntu umuharoni tayine mbazo marwaro wa muharoni umwana we tayine school fees wa muharoni no mukazo wakutwana wo mukitana ataka mushugaga hata wampa miliyoni imwe tinguzo watatazara na nyakate mitwara 5 yamwe kurira. Government netekateka kurundana trillion 2.9 n'obuceka mushanju kurwo muntasya yihanga kandi trillion 2.7 n'obuceka buna nezo kurwo mishoro hamwe na trillion 2 n'obuceka bushatu kurwo muntasya ndijo etariye mishoro. Ahabwa TV Western Adolf Fayureka.